Goods and Services Tax (GST) haukibai nongyai digi satnaba haukre lebaga sigi puwari da khwai digi chawba tax reform ni hana President Pranab Mukherjee na phongdokre. Haukiba aing dagi leptana churakkiba nongna Manipur gi mafam kyara amuk hana ising chawgi awaba mayong na halai. Leptana hengalak liba cyber crime thingnan nugi pandamda cyber forensic, cyber crime and electronic evidence cyber hiramda orientation program ama pangtokrai. Amasung Imphal East Narcotics Cell amada Imphal East Civil Armed Reserve ki apunba team amada forum partner red chathabada lupa lakh tara tare longi heroin number 4 fagat pangkrai. Ma'am Kurumjari adom ni yangbir bas impact news ni ayokram somendro nauzik pungja sapop gemaroi pau sing miyam de pijari laiba kasiki puwari da khwai dik chawbu tax reform goods and services tax GST haukibai nongyai dik chana ba haukrai laiba kasiki president Pranab Mukherjee amade prime minister Narendra Modi na parliament ki central hall da haukibai nongyai da pangthokpa akhana ba thauram amada anobo tax regime ase haudokibane GST haudopki thoram da wangang la duna president Pranab Mukherjee na phongdokibada GST sanakiba se India gi democracy da piba achauba mai pakpa gi khudo lamane taxation gi anoba yawol ase center abade state singi marakta yana kiba gi achauba mai yamani phongdoki Prime Minister Narendra Modi na GST ase afaba masung icham jam tax amani hana phongdok laduna GST ase na lebak asigi trader amade apikpa makal gi business tawriba miyoi singda piramba saitheng sing adu ko hollagani phongdoki Indirect tax reform ase levak ase leriba political party pumnamaki hotna zaman gi mahai ne hanasu prime minister na phongdoki Laiba kasigi oina ngarang ahing nongyai dagi sana bahau kraba goods and services tax launch tawbugi thorum Manipur da pangtokhrei thorum ase Central GST Commissionerate Manipur amade Commissioner of Taxes Manipur na punna khusan maduna all Guwahati High Court building da laiba Taxes Department gi common hall da pangtokki banai ngasi gi thorum da saruk yakiba Taxes Department gi Superintendent Namarapam Dinesh na anoba taxes na maram oraga laiba kasigi state amaga gi marakta port sai gi mamal khenaram adu lairaroi Central Tax mapan amade state tax nipan puna tax tara taret ki mahut silibano bu tax makal asina laibaga sigi tanatana state asigi economy fagar hanbada mateng oigane mak na makha taraduna port amagi value added tax khakta mak uraga GST lakpatagi port sai gi mamal hengat kani haiba khandi ganu haina su phongdoki Miyamna hangiba question je ngasai GST lakanda tax rate hengatle aduna potima manje hengalani habisini ba medicine da hana VAT ki regime de ni sakai VAT hai VAT sida 5% ni hajik GST da 12 abadi 7% tax rate hengale potima man hengalani sineba hana gi VAT matam da 5% lower ga su sigi mathakta apai central sales tax CST hana 2% am nei aduga di 7% nei re VAT की मतलब लोरे मिसिया सेंट्रल की दुनिया VAT ने पुंजन लगा 13% लोरा में बा अदुगा हुजिक GST दना 12% ने बा अदु सिल जनरल का दी हुजिक GST की मतलब 1% हंडरी ने टैक्स GST sana pa haukiba ka iroina nanga sileba ka sigi mafam pumbada humphuni palak suba Chartered Accountants Day celebration pangthokrei lamdam asigi onasu member of the Institute of Chartered Accountants of India Manipur sinduna chingmeirong da leiba classic grande de thorama da pangthoki Union Ministry of State for Railways Rajan Gohain Susaruk Yadna Pangtoki Bathorama da Chief Minister Nongthongum Biren Fongdoki Bada GST Sanabana India economic fivum da Kanaba Piba Tanatana Lamdamasig Senmit Lon Chown Ahong Malayagani Business Tauriba Miyoi Singnasu discipline line tabak tawning magi apam Fongdoki Bagaloina Hiram Kudimakta discipline Yaudrabadi Mai Pakangam Loyana Fongdoki English Machapan Nifutaretki Numit Asimakta the same Kiba Institute of Chartered Accountants of India ICAI Hyderabad Institute ase Malem Gyoina Quaidik Saub Institute Sing Manungda Ani Subad Lairi ICAI Manipur ki members singnasu discipline line tawbiyo masung miyam support PBU haina appeal tawki We're not having the financial discipline and the maintenance of time. This too is very important to get success in every field. But so monetarily and accountancy, in accountancy, I believe that our state can produce more chartered accountants, even though the chartered accountancy course is one of the toughest professional course in the country, and I hope that current members of the profession
will provide guidance and nurture to the youth of the state interested in the profession. I appeal to all present here to support and participate in the materialization of the vision of the government in bringing welfare and the development in the state. India pumbada ngasidagi goods and services tax GST sanaba haukrabasu Manipur gi ama miyoi sing marwaina distributor amadi dealer sing goods and services tax ase karino masne kari khudong sab sing piribagi habase ningthina khangnadri lalol etik tawa miyoi singna GST ase lakuna potsa gi mamal hengalakani habgi chingnaba pokba honarakli hiramasing matangda impact news gi reporter Ketrimium Prem Sandagi akhanab report ama India pumbada politicians, businessmen, tungan traders, amadi miyoi kayana GST, hybrid good and services tax, hana kana launari, loena high riba GST se ngasidagi chanaba haukrabasu Manipur da high riba asugumlaba tax makal asina kiyamu yamna hena kana pige dawribage loena distributor sing amadi tungan ba consumer sing da high riba tax makal asina karam kudong chaba pige dawribage haiba matang da kogi Khaiman Kathil Equipment Lady Tongan ba distributor single Lorena, Unazaraga, Warish Hanabacalorena, GST Matang Makoida, a hinba, Hybrid GST, Hibicano Hibasi, Makona Kanglabra, Kandi Ribasi, Warish Hanzabitanza, Logage, Housing India, GST Matang Mayam Kanangari, GST से restart of Bikra. आई हिंदी दहाड़ेगा ऐसा है कि जीएसटी एक भारत सरकार का नया पॉलिसी बिजनेसमैन के लिए एक नया एक्ट लेकर आया जिसमें ग्लोबल मार्केटिंग भारत का एक कोने से दूसरा कोना फिक्स प्राइस के अंतर्गत माल ऐसा है कि कुछ ऑफिस के द्वारा पता चला लेकिन क्या मणिपुर गवर्नमेंट हम लोग के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्योंकि यहाँ तो मणिपुर असम से कोई भी माल लाने में इतने रास्ते में ट्रबल है कुछ संस्था पैसा उगाही करते हैं अलग अलग असम में नागालैंड में पुलिस चौकी है ठीक है तो ये जीएसटी आने में हमारा स्टेट में टैक्स के क्षेत्र में कैसे बदलाव आएगा बदलाव तो मणिपुर गवर्नमेंट को तो शायद फ़ायदा हो या ना हो लेकिन ये सेंट्रल को बहुत फ़ायदा होने जा मणिपुर बहुत छोटा स्टेट है हम तो कहेंगे सेंट्रल से भी अपील करेंगे कि मणिपुर को जीएसटी से अलग कर दिया असेंबदी जीएसटी अखोई ताजब खक्तनी अदोगा खरा पाजरे खरा इंटरनेट कदे यंगजरे मागी परसेंटेज से अकंगना बखोइना खंगबा ngasibu ngamde hojikbukdi hojitadi khara di khange aduga masina kana basi aduhana kana ni thajadi akhoi gi leiba posi khoi gi essential item oida badong toba adu magi percentage si 28% mulawni na haiba aduna mamanje kitang hengkalak taw male munna khangda basi hojibo khoi company da ju hange moi bukta khoi da phajana haiba ngamde aduna khoi si gyan ta ai workshop ti amuk ti yaure adu moi na haiba jing si khara khoi da lokshan ba no bani na ko खरा वाट पर फर्स्टली ना हम लोग ने हार्ड कॉपी चाहिए मतलब एक यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो होता है मणिपुरी उसमें इंग्लिश हिंदी उसमें पूरा वो जो पॉइंट बाय पॉइंट होना चाहिए कि हम लोग ने ये रूल है ऐसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे सेल्स करेंगे कस्टमर को ऐसे बताएंगे क्या बेनिफिट है ये सब वो सबसे पहले हम लोग को वो चाहिए हौजिक जीएसटी की मतंग अवेयरनेस दी पब्लिक मैम से याम वाली है खली आई मोतदी आई इसामकसु मखोइना रिटर्न लाकने है पोसे करमाइन तौदना कंपनी द पिथो म पोसी अइंगोंद कमाई रिटर्न लाकदुने से आई हौजिसु दुम खंगद्री आई द नते मियाम सु अयामना खंगनद्री आई मोरम ककपीबनी को मियाम की खुदोंचाना बेदमक्ता इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडिया पुंबदा ngasiदगी गुड एंड सर्विसेस टैक्स हौदोखरबसु मणिपुरदि हारिबा जीएसटी से करिनो हाइबसे मपुंग फाना खंगमा मिगी मसिंगदि दुमक नेमली पोट सिंगना लमीदे पुसलकपदा तोंगान बा इलीगल गी ओइबा टैक्स कया मसु लौई हाइबगी दुकानदार सिंगना वकलकली लोनेना हाइरिबा जीएसटी से लाप मतमदा तोंगान बा मोरेरोंदगी पुसलकपा पोलम सिंग सिगना करी ओइबा हाइबसी यामना चौबा वहांग अमनी लोनेना हाइरिबा जीएसटी से मपुंग फाना चना मतमदा मणिपुर की मियामदा हाइरिबा गुड एंड सर्विसेस टैक्स से मपुंग फाना खंगनबा मरिलेनबा कोगी डिपार्टमेंट सिंगना अथुबा मतमदा एमना अराइबा मवंगदा पांबई खरा सिजनरगा मियामदा खंगलगदी हाइरिबा सिस्टम असि चना हनबदा हेन खुदोंग चाहनगनी हाइबसी मियामगी थाजबनी कैमरा पर्सन मोसागलोन परमजरी बाई खेत्रमयम प्रेमसान इम्पैक्ट न्यूज़ ngarang dagi leptana churukpat nong namar marga manipur gi mafam kya isingna thumjin khrei imphal manung da cheliba maroiba turel singi imai khangwang wangkhalaktuna khudung thiba yabagi chang yaurei
लोना नोंग चुखिबा अदुना मरम ओइरगा ख्वारमन कैथेल पुमताव तावरे मौसादगी मी चिंदुना लाको ख्वारमन कैथेल इसिंग साउना मरम ओइरगा मियामना हेन खुदोंग सादब कया मायोकनरे ngarang numidangdagi leptana churakpa nongna maram oirga imphal gi ख्वारमन कैथेल gi manungda leiba maru oiba lambi sing ising thumjin khre sagolban moirang lerki mayokna bad leiba nambul turel gi torban singdagi ising pathorktuna sagom moirang lerak amadi mafam adugi akoibda leiba mafam kya khwang yongna ising thumjin khre panba yabdi sahi asi gi oina thengkhang kya rag ising chabu awaba kya miyamna mayokna duna lakhibani मसीनी हौजी हौजिंगमक इम्फाल ओरिबा फिबम मसी नोंग पुंग मरी मंगा खक ताबम मतमदा इम्फाल की ओरिबा हाइबदी ख्वारमन कैथेल की ओरिबा फिबम मसी असुकी मतिक फत्रे हारिबा मफम सिंग असि के कोइबदे लेइबा एम नला सिंग असि मथौ तौद्रे याद्रे हाइबसी हारिबा मियानो उबिरिबा सुगुमलबा इसिंग साउरिबा सिना मयेक सिंगना ताकले लोनेना हारिबा हिरम असि की मतंगदा मैलेनबा महौत की मिनिस्टर अमदि तोंगान तोंगानबा आईएफसीटी अमदि तोंगान तोंगानबा मैलेनबा अथॉरिटीज सिंगना अथुगु मतमदा मिहेंग चंगौद्रगदी पुंग मरी मंगा खक नोंग ताबा सिदा असि फिबम यौबा असिनदी पुंग तरा नत्रग नोंगमनि नोंग तासलगलगदी इम्फाल मयूल हाइबदी इम्फाल सिटी असि पुंगथुम थुंबा याबगी अकीबा दु लैरी कैमरा पर्सन मोसाकलोन परमजरीबा आई खेतरमेयम प्रेमसान इंपैक्ट न्यूज इम्फाल nakal moramda imphal city faudun chele maruiba turel ama oiriba namul turel imai wangkhalakna sagolban babu thong mapadig ising pathorakna uripok amadi sagolban gi akoi level lerakya ising thumjin kre lerak kharada khwang yobu fawu yaudna miyam chawna chaitheng nangli imphal gi maruiba lambi sing tidim road uripok kangchup road amadi imphal jiri road loinana kakwa gi mapada lambi gi fiam kya ising thumjin khibana achat ok singda chawna akai be piri lambi kharada gari chatpa yadabadagi imphal city gi akoibada chawna traffic jam thoki nong asina maramora kesamthong assembly constituency gi mafam kya dasu ising ichaw gi awab mayoknari Bisnupur district ki manungda leiba thanga part 2 ithing dasu singmai kinthaduna mafam adugi akoibada leiba yum kaya amanga ta thokre thaudoga sida ithing laikai dagi pukramam Persuram kawa amagi yumsu yawkibaga loinana sawrakna lupa lakh ahum lomgi man sang sing sientha krehari Cyber forensic, cyber crime amasung electronic evidence cyber hiramda nongmagi oiba orientation program ama Manipur High Court ki auditorium hall pangtokre Manipur High Court, Manipur Judicial Academy amasung Manipur State Legal Services Authority na sindona orientation program adu pangtokibani modern technology chakolakpana maram oiraga internet amasung modern tools sing lana sisinaduna makhal kya ge cyber crime labdam asida lepalaitana thorakli nongmagi hengalak leb cyber crime ase karamna investigation sathagadagi haibagi matangda mamutana khanganan nabagi damak program adu pangthokibani judicial officer advocate police official amasung law tamli mahiroi kana saruga akiba thoramaduda resource person oikiba intelligent caution security system gi CEO Dr. Harold D. Costana cyber crime investigation ki matangda wangangki Mang Fongdo Kibada, English Singani, Bangada, English Singani Taramari, Fawbada, India, the cyber crime topic Chang Yamna Hengatle, India Pumbugi, an internet subscriber Masing Crore Niputaruk Dasmik Ani Yore, cyber crime na Soul Lebak Singiman, the Indiana Ahum Subut lady, Lebak Sigoina, Uttar Pradesh, Amusu Maharashtra, Quadi cyber crime took state sing Oiri, Sahi Karagimatung, the cyber crime na Quadi so on Belebak Asi, Indiana Oiragani Hana, Akang I sing a Tajanari. India da thok cyber crime singi manungda sel thum miho bodi thorok cyber crime nupi gi ikai khumnaba manghanan ba honaba masung oida pada tawduna mingol da sel thum lawthok pagi crime sing asina maru oina India da thengnari hana phongdoki cyber crime se akoi no mono ge hengalakpa reported unreported kaya hengalakpa sida कोई cyber crime अमदा कमाइना investigation सी तो गदगे अमदी हयेंग कोई electronic evidence सी कोर्ट कोई investigation की मतुंगदा पिखला कांदा कमाइना कोई appreciation तो गदगे हाइबगी मतंगस्ता हेना ममुताना खंगनबदमक्ता कोई stakeholder मैम हाइबसे कोई जज सिंह उकिल सिंह अदुगा गवर्नमेंट पीपी सिंह से सी लोइना पुंजनरगा सिगी प्रोग्राम से कोइना पांगथोक से बने
Thabak sizinaba loiraga pikhalaktraba department gi happy machinery sing khochukulai sing athu matamna pikhalakna naba works minister ts Bishwajit amari lena singda akanmo wafam phongdokrei ngasi new secretary ta pangthokiba fide video gi makok thongba sing unaba gi thoramda minister na wafam masi phongdokiba nei hiramasida ayab pithok level fide video gi engineer amati mari lena contractor singna daita pujagadaba ni suhairi Minister na Infal yaw na masigi akoy ba toy na ising thumli basing asi kok na ba athu matamda thabok paikhat na ba mari lena basingda yathang piki Minister na kauburu amadi baroni singkhong dagi sagaliba fit tarani thogi lambi gi mari lena basing pikhalang na basu khangan ki ngasigi mifam da national highway sing da toy na thokliba sing ningkhai gi matang da su kupna khana ki hari Infal East Narcotics Cell amadi Infal East Civil Arm Reserve ki apun team amana international market lupa lakh tara tarit muk oigadaba heroin number 4 puram manupa ama fawangam krei farba miyo adugi maming Muhammad Zahia Khan sahi kuntaret apopok maming Muhammad Zahir Khan Infal East ki manung chanalaiba khetri awang lekai dagi nei akan nama pau fang badagi ingasayu pung taruk makai taba tu ada Infal East ki SP Kabib ki instruction matung ina additional SP Wupam Kasar kimi yang makada Infal East District ki Civil Arm Reserve ki DSP Roni mayang bam amade Infal East Narcotic Cell ki OCP zone luching mati mamana porampa DC rotalaiba dairy farm mamang the red zathabada Muhammad Zahia Khan heroin number 4 gram cham yang kai galonyana faki Muhammad Zahia Khan amade faglaba drug ado Infal East Police Station da khusina krehari Lamdama Sidamaya Kabachinjak Thingnan ba Manipur Lenga ki Mari Lenwa Department of Sung Lanai Loops in a drive Kia Satarabasu, Muika Masagi Sendong Ging Laga, Maya Kabachinjak Makal Kia Loan Yada among the Lalon Beliptri, Nasisu City Police Tamade, Manipur Friendship Organization, Infal Mayon gi BT Rotamadi Dharma Salagi Marakta Sataki drive Pamada, Maya Kabachinjak, Yolamba Masung, supply Torum Nan Manipuri Manga, Fagat Cray, Farm Mio sing at the Ajit Das sahi humpumanga Mukesh Kumar sahi kuntaret Sugriv Paul sahi kuntra humdoi Ramesh Sharma sahi kuntra nipanamade Arun Kumar Pandey sahi kunmari nei hariba miyo singa se sahi kyagi mamang gi Manipur laiduna mayai kabachinjak lalon mamsung supply to miyo sing hana Manipur Friendship Organization gi President Muhammad Hassan na fongdorak laduna hai ki bada khaini zarda amsung hidak managi pothok sing makhoi dagi fagat pangam ki Makatan organization asina lamdam masadagi mayai kabachinjak muthatna ba hen akan bedrive sangsil lagani fongdoki fagalaba polam singaloina na mioi manga mag food safety Infal West ki kangbu amada kursinna krei City Police ki mating loraga madam adagi additional SP madam nasu yamna sawbu mating am pangbiraga akhoi safety oraga haibu poching ase akhoi phagat pani अखोगी मणिपुर प्रजा की हक्चांग सोई अखोई इरमदम सिगी इरमदिम मचा सिंबु मांगहल्ले खल्ल खंगबा निसागी पोलम सिंसी योनबदा अखोगी लैरिबा मयांग मचा सिंगना पुसलअगा मरुओइना इम्फाल एरिया दा साइथोइबा मसिदगी अखोई पुन थेंगमिनसी अमदे अखोई बुसु साजोक पिबियु मसि चिंजाक मणिपुरी मचा सिंबु अखोई कनछि हाइबा वफम सि थमजि Ngasi nimidang waram pung mangarum tab adwaida narcotics cell Infal West ki inspector ke Ranjit na luching team mamana Manipuri Mercy Land manaktagi mioi amadagi heroin number 4 gram sama mariputra humdoiga fagat konan fagat pangam krei mioi ado cycle police station ki manung channel leiba kamu saisang village tagi laikhitraba Hancock am khongsai gi machanapa lethang khongsai ni ma ki mathakta case ama register tawkrei Churachandpur Women Police ki OC Senelam Gangtian luching team nang ase Churachandpur ki Tuibong area da patrolling chatpada auto da puraktuna lakpa yungau liter san yang khai konana mioi hum phakrei farb mioi singade tera khongsang bi bazar gi mema sai humpumanga amasung memsa sai humpumanga amade torbung bazar gi auto driver Ranjit Nehari
ngasi pung 12 makhai tab adwai da hairok police ki team amana salungpham maning lekai dagi yungau liter sam kunthra phagat pangam kre harib yu sing ase wangjing awang lekai dagi soibam yai masing kau amana ma ke diesel auto registration number MN01U 8340 da puduna lakpadagi fabani diesel auto adusu mafam adu dagi hairok police na phagat kre Sayolama chumna chathakadaba Van Mahotsav Kamari Lenana Sendrada Uchara Thakre Moirang Assembly Constituency ki MLP Sarachandra Nangasi Sendra ki guest house ki akoibada Sayolama chumna chathakadaba Van Mahotsav Kamari Lenana Uchara kya thaki Thoramada 42 Assam Rifles ki CEO Sandip Roy amade Moirangi BJP ki member kya su sarugyaki Amoromda Manipur tourism ki yamna maru eba mafamam oireba Bishnupur district ki manung chana leba Sendrabu thanga gi lamni amadi Moirang gi lamni habi gi wahauda ngasi maikai ani gi miyam thoroktuna chawna Sendrada irang thokre haukiba World Environment Day numita thanga gi MLT Robindrona Sendra street yungkiba Memory Stone da thanga haina tharuba made ingasi Sayolam chumna chathakada Ban Mahotsav ki thoram gamari lenana Moirang Assembly Constituency ki MLP Sarachandrana Sendrada Uchara thabu ki nameplate Moirang haina irubada ngasi kendra ni ki marakta sound irang thokibane ngasi ki thaudok adu mari lenana thanga part 2 ithing gi pradhan binarani na media da fongdor ki bada Sendra se revenue Moirang da kajarabasu thanga part 2 gram panchayat ki manung Laiba Sayanariba Mapam Amane Asigma Mafam Masida Laktuna Tang Gimio Amada information Piram Dana Moirangimio Laktun Usara Tab Havese Yam Hakshin and Low Yana Fondoraki Amoromda Moirang Assembly Constituency MLP Sarachandran Fondoki Bada Sendra se Tanga Kendra Manung Chalabasu Moirang revenue Kariba Mapam Amane Kanagumana Infal Mapam Amada Laiduna Voters chalaga Imphal asi Moirang ni hana claim to yaroi loina na haida Sendra gi lam ase Moirang gi village number 53 da yauduna revenue kari bani hana fongdoki thaudok thopom da Bishnupur gi SP Hawizam Jogesh Chandra Basamak laktuna yengshin ki amade irang laksin naba blank fire amade tear gas kaptuna yam miyam gi mopadabu control tawki thaudok asok apan gi pawti leite अतोप जगह मोगी मयू मरुद बोट थादब करीमता कायब लेते इंडिया की संविधान थिंब लेते मधुना मागी लमनी हैबदी यादे सम सम नायरकांदा लम हैबसिगा इलेक्टोरल रोल द यावरगा कॉन्स्टिट्यूएंसी मगी वोटर ओय हैबगा खेनब लेगनी थांगगी इंफाल द लेबा लोयनमक मयुम लोयना आद लेरकांदा सिदा भोट लेपिसिनी आद लेरिबा चंगांगे द लेरिबा इंफाल द लेरिबा कोनुंग द लेरिबा मयामसे मधु अखोयगी केंद्रनी अखोयगी लमनी एन हाइना क्लेम तोब यादे बोट की इलेक्टोरल रोल द मिंग चनबगा लमगा खेने मसी मोइरांगी अखोयगी लमदम मसीगी सब डिवीजन असीगी विलेज नंबर 53 मोइरांग एदन सेंग लेबनी न यननिंगाय मत लेते Kanglaipa Puwarida Tana Tana Yadro Fur Whatever Sing Me Sing Maitay Furki Isilina Ngakane Maitay Digi Maring the One Kiba Maring the Maitay the One Kiba Kasu Lady Binhana Maitay Youth Friends Southeast Asia Nachirolam the Fondorokli Lunana Lining Lambi Manadrasu Puwari Manabanina Maitayna Ipanat Ipunatki Kungul Liduna Thamjari Basang Lab Life of Lensing with Nungsibu Andro Kendrick Chaliba Sadang Sen Maring Kulda Maitay Miamna Yamna Luna Lachariba Life of Lensing da Lambi Semzinba Pam Yansenba Uwa Yantapanaching with Tobigano Haina Messiana Chirolamada Apple Torokli Senapati District Manung Chanalaiba Sandang Sen Maring Village ki Kunja Singa Androgi Kunja Singa Marakta Lamgi Sen Balaiba Si Kayarak Hana Kunja Singa Wari Sanadun Yanaba Purakraba Wafum Nihana Fongdorakli Manipur Press Club the Palmi Singa Unabamada Androgi Kulakwa Singa Kam Gandhar Maitay Fongdorkibada Androgi Sanabigi Matung ina Mapama Pugi Haktaki Sapu Upi Haribam Famasi Umang Lagi Yamna Kanba Life Famum Oiduna Lakli Hariba Life Famasda Tangnaba Kulda Lady Maring Kulgi Kunza Sing a Pamla Usilapasi Yaning de Nomajing Sing the Suwa Yantat Panasing Toxilapatagi I think Kat Tambasu Lake Rabane Maring Kulgi Kunza Singna Low Singu Tauriba Songa local Hariba Mafam Dudi Androgi Nate Mafamadu the Kunza Sing a Pamla Uba the Androna I think Laitiana Fondorakli अखोई अंद्रोगा मरिंगा की अंद्रोगी हिस्ट्री का सागोन रही जगह से इकंग खंगना लाइफंग मरी लेना जगह से ऑनरेबल MLA रामेश्वर लागा मरिंग नोने तौन तब याय नोने कैदों गमदों अंद्रोने कैदों गमदों है वाही सिनरमसे अंद्रो बाजार सिने कंडेम तौई लीडर मोइना मदु हाय निंगदे अखोई MLA ओइबिरिबा
खुनगी मपी मपा ओइबा मणिपुर की मपी पा ओइबिदे सिंगिना कम्युनिटी अनि की संदाई तौबीबगी महुता नाकन नामदा तोंगिलगा राजनीति तौदना भोट की दम खलगा कोई सनंग जेन मरिंगदा तोंगिलगा अंद्रोगी बाजार खुदिंग कैसु लेतना याम हंदब थाकता येंबिरमबदो ऑनरेबल एमएलए रामेश सोबो कंडेम तौबी अखोगी एमएलए रामेश सोना मसे सेंगदोकपिदब तारदे अंद्रो बाजारना मतम पुनमक्ता अखोगी ऑनरेबल एमएलए रामेश सोबो बॉयकॉट तौगनी हौखिबा जून अमदगी इंडिजिनियस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कंगलेपाक इपाकना लमदमसदा हाउसी अमदि ज्वार मेला मखाताना चथब यारोय हैना आथिंग थमख्रब फावबा हाउसी पांथोनबा सिल्लांगलिबा सिंग असे लाइबक थीबने हैना चिरोल अमदा फोंदोरकली लोइना पांथोक्त्रिबा हाउसी पुमनमक खुदकत लेपकदबनी लोइना हाउसी सिलेबा मियोय पुमनमकना नुमित निनी के बनुंगदा इपाक ऑफिस ता चंगजरकनबसु चिरोल असे मखातारकली मतंग स्वादा ब्रेक हम लौजके मणिपुर में मालम की तोंगान तोंगान ई पाउ सिंगल लोइना अखोई ब्रेक तक यामना थुना हंजरके इंपैक्ट न्यूज़ पो मिगेंग तादुन लेबियो ब्रेक के मतुंगा मयाम बहमन तराम नोक्चरी लोइनर बुलेटिन सिग मखाता पाउ सिंग मियाम पिजरी ngarang urkhul district ki manung channel leba 27 assam rifles rambad leba check post IED ma pokhai bad laikhidraba assam rifles ki personal visu Sarupuar da aroiba ikai khumna bagi thoram pangthokre personal asna laikhidaba se leba gasi goina yamna chawu mangjaba mane loinana laikhidraba asigi imung munungi awaba state government saruk yari hana additional chief secretary home Suresh Babu na phongdokre Imphal International Airport ta pangthoki bathoram amada laikhidraba assam rifles ki personal asigi mafam da hai laikatuna amade general salute piduna ikai khumna utki These type of incidents normally doesn't happen unnoticed. Some people must have differently watched how these things are planted there and all. So if we are able to get such information in time, these could be prevented. So definitely very unfortunate. My heartfelt condolence to the family because they came here to serve this Manipur state and laid their life for the people of Manipur. So it is time that the people also should realize that they should be with the government and government should be for the people. It's a very sad incident that one of our brave Jawan has laid down his life for peace and prosperity of Manipur. Yes, we are always prepared to take up any challenges that are faced by these unsocial elements who are taken the law in their own hands, and that is why we are here. We'll ensure that we restore peace and stability here. Fairzoul district ta mathau tawgada official amadi staff sing mathau toram da thoklagadi akan action lokhat kani haina thanlon gi MLA su oiriba MTDC ki chairman bungjagin valtena Fairzoul gi SDO BDO amadi SBI bank sangaba gi thoram da phongdokrei ngarang district administration Fairzoul na sinduna nauna sem kharba district asigi SDO BDO amadi SBI branch sanga ki banei Sangaba ki thoram da thanon gi MLA su oiriba MTDC ki chairman Vungajin Valte Hill Area Council ki chairman T Thangzaman Hakiv Fairzoul ki DC A Tombi Kantamadi opo official kyan sarugyaki MLA Vungajin Valte na makha taraduna district amada laigada mathau tab sing loina mak thamna na kan honari loina na matam kyagi mamang gi sothadun leirak na mafam sing semgatuna atopa district singa Fairzoul ga thak manana lehen na ba honaragani phongdoki SDO BDO office amadi SBI bank hangliba asidagi mapung faba kanaba lauduna masigi khuthangda miyam khudong sab kya fangalagani hana su phongdoki sangaba gi thoram pangthoktringai mamangda MLA yauna district administration army civil amadi police ki makok thongbo official single loinana review meeting amasu pangthoki loinana anobu district asigi saukha thorang gi matang khana nainaki loinana law and order gi fibam su kupna khanaki Thoram Loraba Matung MLA Yauna official Kia Susar Yaraduna, district as the Ladiba, and Alayang Sangamadi, Mahiloishan Kia Satuna, Yangshin Ki. And other the district administration, I request today the district level officers, I have to find out who are coming and who are not coming. ADC and DC. Please take care of this. Who are not coming, who are coming. You have to take attendance. As a government servant, I have another option. I have to attend my office. I have to attend my duties. Today there is no excuse at all to everybody who are working in this new district, resort district. Somebody may say something, excuse may say something, by excuse they may. Please something. If they are not in a bed, there is no excuse at all.
I have no other options. We are a part of the world now. We should be a part of the world. State asigi afava higher secondary school singamanung da amani han launariba CC higher secondary school da ngasi students union of Kanglaipak asatuna yengshilubada ising thumjinduna ozam de mahiru ising khudong sa da kya mayuk na duna leiram lehari maramaduna school asigi drainage system athu matamda sembina naba union nasna government ki pungning singshilakli Ya school kendra madi Khetrigao kendra ni ki amatangaira ba fauna pham lambi ama oiriba thambal khongdagina yonglan lerak tab lambi asi lenga ang sembi dabana maram oiduna wangkhai ayang pali leima kaithel gi lekai yimyam galonana wangkhai ayang pali apun manupi lufna thingjil lehari adumapu harib lambi asi ki saruk ama oiriba ayang pali crossing gi yonglan lerak tab mapa fawa asida Ya school kendra gi MLA oiriba Saita Burton masal laktuna semjaraga na thajaba pibadagi komthok lehari Yumzau Larembi Dramatic and Cultural Union gi Tara Subumapo Kumon ngasi pangthokre Khagimpali Huidrom Nakai Community Hall the pangthoki Thauramada Art and Culture Minister Lampolapam Jayant Kumar Fongdokibada Lamdamasigi Ariba Makalgi art form kya ngasi miyoi singna masak khangdabugum na tauri masina maram oirga art form singasi musilakpuki maram oiri musilakleba art form singasi hingatna na bahona bachangi Fongdoki Loinana Chaliba Sahi Asigi Padma Shri Award Fankraba Theatre gi Sangairba Naba Warepu Oktuna Ikai Kumnabasu Utki Masimi Mapangi Lamna Yang Badana Akogi Ladiba Makalgi Sigumba cultural activities here the morning Nobjava. I was in Manipur appreciate over the Akoishi did not come out of the Kaitare Akogi cannot reconstitute a big tendency in Malay within Toby. At the machine may have Sisu, a Komeam Tanner Gamasi, Rivanto Bao, Masi Amuhan the Pam and Bumchan, Kadi Hapsilaka with the Gekada, the one again I say, as a kind of bomb, some other get a motor, resource to what Mayam Chan Brain Kali. Numitarani Goiba Cultural Appreciation Program Ama Manipur State Museum Sin Lang July Tara the Gitarama and Fawa Pangtokadori. State Museum's annual feature educational program gimanung chana Department of Art and Culture Giteng Bangalore na Pangtokodor Bethoramusda Saruk Yabining ba Tawa Yawmi Singna July the Hoduna participation form Lobiraga July Taruk forward Tajalang na Bachero Lamada Kangalakli. How Kibajun Gitang Kunipanda Lilong Ngango Rota Labor Calvert Amadagi Funkiba Nupi Asi Bahaksang Ado Hauzik Fawa Kana Amat claim Tauroktana Jenimski Mok the lady Harib Asi Bahaksang Ase Lakliba July Gitang Fawi Manung the claim Taurokta Bataraga de Hauna Bimatung ina Lenga Kimari Linabasina Aroiba Matomang Pangtok Lagani Hari. How Kibajun Kunma Pangi Numijung Matung Pungtaranito Makai Sapramatam the District Police Commando in Fall is na 5 ZN rifles COB Pasoi 45 Assam rifles and the COB Koidengagi Apun Matim Amana Hangang Makaleka the KCP KK Ngan group ki Kadar Fare Farabumi Ede Mutum Nauba Elias Kori Maitei Masagi Sai Kuntranipan Sure Mutum Naubuna Pongdor Podagi Lari yang orang lekai dagi konsum Prem Kumar Maitei Masagi Sai Kuntraum do Suru Mu Masu Fagar Pangam Lehari Nakalam Rumda Numit Asimakta District Police Commando in Fall Isna Nongada Mapal dagi Opium Kezi Mangagaluna Mu Emma Fare Farabumi Edo Hangang Mayai lekai dagi Sapam Sarat Elias Lunkosai Kongsai Kawi Masagi Sai Nipunito Sure Farabumi Sing Asigi Matakta Marilina Police Station Sing the case Amam Register Taukrehana PRO Gichiru Lamana Kangalakli. The gift of life donate blood have timda Rims Hospital Immunohematology and Transfusion Department Lemna EPB ki Thauram Pangtokre Thauramase Rotary Club of Imphalam de Lifesavers Manipur Anina Rims Blood Bank Kusam Naduna Pangtoki Bane Ayupung Tarada Hoduna Pangtoki but Thoramaduda Nioi Kuntra Henmana Ip Dan Tauki. Amaramda Cookie Students Organization KSO General Headquarters na Sinduna Su no Mogi Oibalem na EPB Tauram Ama Dola and the Leba Christian Hospital Pangtokre Hariba Blood Donation KMC English Machapan Taratarek English Machapan Taramapan forward Tokiba Anglo Cookie War Tawai Takraba Atawus Singima Famda Katokuna Pangtopanehari.
English singa machapan Mariputra mangagi ahan July da Laikhidraba military commander Comrade Yendremam Ibon be Sektagi Mafamda Lona Thinkraba Maoist Communist Party Manipur Ikai Kumna Bulakli Laikhidrabagi Ningsing Thoramsu Lubasina Pangto Krahana Lubasigi Standing Committee Coordinator Kyonghan Mangana Topochiro Lamada Kangalakli Loinana Lona Thinkraba UNLF ki Luchingba Comrade Wangpana Laikhidabadasu Lubasina Ikai Kumna Bulakli Amramda UNLF ki Vice Chairman Wangpan and Laikidabada Lona Thinkraba KCP ki President KSS Laba Maintain Topachiro Lamadasu Awaba Fundurakli. Numit Nini Chumna Chatharakpa Elite Dental Care ki Free Dental Camp Ngasiloshin Cray Porampat Ayangpali Road Jenims Auto Parking Deliver Clinic Asida Chatharakpa Free Dental Camp Asida Orthodontist Dr. P.S. Rovina gi miyang makada ngasi miyo yangkai hen with free dental consultancy pi bagalona dental treatment da shada kudmanga gi kuntra fawba discount su miyam da piki KMC saruka moina clinic asida latest technology equipment sing sijinaduna cosmetic dentistry gi kudong sab leiriba sigi matangda miyam da awareness piki Thawal district manung chanba Lilong Dungaida Nomagi Oiba Lemna Lang Wai Camp Pangthokre Lemna Lang Wai Camp atu Chief Medical Officer Thawal gi miyang makada District Health Society Thawal SP Thawal Lilong Police Station gi OC PSC Lilong gi ga kusam natuna pangthoki bane Camp atu da mafam adu gi miyo chamangarom layeng ki bagaloina hidak langtak singsu yenthoki High Court of Manipur na hoki bajun kuntrada under Section 16 Clause 2 of Advocate Act 1961 gi matung ina laukiba warif amana Advocate Singangwam Dhananjoy Hurem Iswar Lal Maibam Hem Chandra Namarapam Zotendro Yumnam Nirmal Chan Ahantem Bimol amadi Salam Rupachandra harib Advocate Singh asi Senior Advocate oina khal lehana Court asigi Registrar General na thopa chiro lamada kangalakli Hauzik sanabagi pauda Anisuba Khuraizam Ram Narayan Sastri Memorial State Level Open Chess Tournament ki ngasi taruk super round sanaba loikre Manipur Chess Association ki miyang makada Khuraijam Ram Narayan Sastri Memorial Trust ki sentang makada Tera sapam narak talaiba Juvenile Club ta pangthokiba taruk super round sanaba loikiba ka loinana KH Sanjoy amadi S Premjit ani na point manga makai fanglaga mangjin thaduna chatli sathariba chess tournament sida H Somokanta T Manikanta amadi A Folena point manga fanglaga matung induna chatli chess tournament sida rated player kudma thoigaluna sanaroi yangkai taruk na saruk yari hayeng sathariba chess tournament asigi round taret suba sanabaga loinana tournament asigi loishinbugi thoramsu pangthoklagani Maharashtra ki Pune da Jun Kunipan ki Kuntra Pawuchatha ki Bakuntra Mari Suba Glenmark Sub Junior Aquatic Championship 2017 da Manipur ki Sanaroi N Wilson na gold medal ahum lorakre N Wilson na 1 meter springboard high board amadi 3 meter springboard ta gold medal ahum adu lobangam lakibani N Wilson kuang manane mamlekai daleba N Borot Singh amadi N Anita Devi anigi machanupani magna gold medal ahum lorakpada kuang boy students club na harau tayam fongdorakli Nifuma Suba National Arm Wrestling Championship ta saruk yakiba Manipur ki sanaroi sing taram okrei Delhi da metara nipanda ki kunma thoi phawa chatha ki championship da Manipur ki nupi sanaroi kunmari nupa sanaroi kunipa namadi official manga yauna puna mioi yangkai tare na championship da saruk yaki championship da Manipur ki junior amadi senior nupi sanaroi sing na gold medal mari silver medal mari amadi bronze medal mari lauduna nupi ki champion oiba ngamlaki Nupagi kangluptana gold medal ani silver medal mari amadi bronze medal ani lawangam laki ngasi Singjamai community hall da pangthokiba taram no okpu ki thoramadu da Imphal Municipal Council ki mayor L Lokeshwar ex minister amadi Manipur Arm Wrestling Association ki chief patron Ozoy amadi association asigi president Dr. L Sarat Kalunana association asigi masaknai ba mioi kana saruk yaki Margoina, Lupi Hardi, Bharat Prasik, Kanavagi, Haksida, Kanavagi, Theatre, Manipur Arm Wrestling Association, Charging, Mayam Jina, dominant Tawi, Atai Atopa state, the dominant of the game, Ama Iragadi, Arm Wrestling
गेम सिनी एकोगी एसोसिएशन गिनी आई करिगुंबा एनी साना फील्ड अमतदा भारत की साना भी थाकदा एकोगी इचा सिंगना पीरिबा परफॉर्मेंस से अतिगी इवेंट से पीरी फाइन पीबना बयावगे Matang sa bulletin sa tension general mangoy na headlines mo na thamjari. Goods and Services Tax GST hawkibahing nongyari sa dabahawkre leba kasigi puwari ka kwadi chawba tax reform na President Pranab Mukherjee na pongdokre. Hawkibahing nongyari lepta na surak kiba nong na Manipur ki mafam kyada amuka na ising isaw awaba mayok na le. Left and Hengalak liba cyber crime with Tingnan and Big Pandamda, cyber forensic, cyber crime and electronic evidence, cyber hidamda orientation program of Pangtokre. Namasung Infalis narcotics sale among the Infalis civil arm reserve upon the team and a forum part of rape Satabada, Lupan Latara Tereklomgi, heroin number 4, Father from Ukraine.